godine smo u plesnom centru Osmijeh i Centru za edukaciju Black Angels pripremili plesnu produkciju pod nazivom Union of the Opposite. U stvari radi se o kontrastima i cijelu godinu kroz preko 90 koreografija smo obradili različite kontraste. Ja sam Lara i u plesnom centru plešem 7 godina. Za mene ples znači kao oslobođenje od svakodnevnih obaveza, da se mogu jednostavno osloboditi i zaboraviti na sve što se događa izvan dvorane. Ja sam plesala Stvarnost i nestvarnost, to je Dream, Frozen Love, Strah i ljubav, Siromaši i bogataši, Tihi krik, to jest Glasno i tiho. Ja sam Klara i za mene je ples magija, čarolija, smijeh i radost. Za mene je ples opuštanje i to mi je jednostavno onako. Lijepo mi je plesati i puno sam sretnija i nemam više straha da plešem. Za mene je ples sve. Mene ples jako usrećuje. Ako vas zanima zašto smo ovako muškobanjasto obučeni, to je zato što smo ove godine pripremali jedan od kontrasta, to je Oni, u suradnji sa još jednom grupom iz Osmijeha. Isto tako imamo još jednu koreografiju u kojoj prikazujemo visoki i niski stalež, tako da... Dođite pogledajte! Pa bilo je zahtjevno, ali ispunjujuće, kako da kažem. Znači, toliko smo truda ulagali to, nalazili se u dvorani i sad vidi to sve u realizaciji, stvarno predivno. To traje samo 3 minute na pozornici, a iza toga stoje 3-4 mjeseca, to je zanimljivo. Ali da, lijepo radi s ljudima s kojima si dobar i koji ti daju pozitivnu energiju. Da, i stvorili smo baš jednu obiteljsku atmosferu ovdje u cijelom centru, zapravo međusobno u grupu. Bilo je zanimljivo zapravo vidjeti i osjetiti koliko različiti koreografi mogu na različit način doživjeti neke kontraste, da su neki kontrasti zapravo zabavni, a neki da zapravo trebamo dosta razmisliti o njima, ono što je trenutačno, kakva je trenutačna situacija u svijetu, neki kontrasti trebaju nestati i na tome moramo raditi.